Bir gece bile olsa karın beni... Kesin yendim Serhat. Umurumda bulunduğum için yaşadım Zeynep. Anne karışma. Anne karışma hak etti. Ben hep Ebru. O yapıyor. Berat ve Can her ikisini de iki paralık etti. Hayal. Her şeyi o yapıyor. Neyse ki bunları yeter ya. Sen dur. Git odamdan git bak. Bırak. Niye? Kızım helal tamam. Sana zarar vermesini istemedim. لا تنسوا تفعلوا الجرس الاشتراك في القناة ليوصلك كل جديد. أخو سرحات بيتعصب على أخو عشيني بيفكره. مسلسل ورود وذنوب الحلقة 31 الإعلان 1. خيال بلغت عن براك. هو نام مع مرات ليلى. زينب بتوسي سرحات وتوقف جنبه. خيال والكيم بيتخانقوا مع بعض وزينب بتصدم. ومش بطرد تخلي قدر تتدخل. تكون عجبتكم الحلقة عجبتكم اعملوا لأيك.